Wah, bau menang panjang dari kan belakang. Ada makanya ngaji jangan kata nanti pusat ya. Mending di ngajiin apa ngaji sendiri? Iya, sendiri. Ayah aku. Model meren si Aul mah. Enak aja loh. Terus kenapa tuh? Pengen makan, Aul lapar. Puasa oke karek jam 12 Aul mau beli roti buat ngegajel perut. Puasa Aul. Iya Aul. Karena lamun arek beli roti ku urang bejakeun ka ibu maneh. Gimana Aul ya? Atuh kalian teh sok riweuh. Bodoh ah. Orang teh. Udah diemin aja. Ajin dong kayak kualat. Kamu ada seninya. Si udah tahu udah diemin aja deh. Alhamdulillah agak mendingan. Mana rotinya udah habis lagi. Kajen tah jelema etang teh ku urang bejakeun. Oh, teh bejakeun mah ke mana? Dimakan di mana rotinya? Kayak makan roti kalian teh. Tadi cenah harek meuli roti. Oge. Ya, berarti kok. Tapi bukan buat dimakan. Nih. Buat ganjel perut. Balik terame. Emang salah apa?